دیولا که اندک برداری اگر بالا شامدو محکم کنم پویا کی نداشته باشه نمیسته همون آسمونه که به یک ستون پویا هست با این بزرگی این آسمونه کی خلق کرده است حضرت صلی الله علیه و سلم در جواب گفت الله آسمونه الله خلق کرده گفت فمن خلق الارض این زمین پهناور کی خلق کرده است حضرت گفت الله با سؤال کرد فمن نصب فیها الجبال در روی زمین اینقدر کوه را کی نصب کرده است این کوهایی که مقصد بعضش پست و بعضش بلند به هم دیگر چسبیدگی هستند قطار کوه اینا را کی در روی زمین نصب کرد حضرت گفت الله گفت فمن جعل فیها المنافع این قدر نوش نعمت در روی زمین کی خلق کرد این قدر حیوانا بعضش میخوری بعضش سواری میکنی بعضش پوست میکنی پوستین میکنی استفاده میبری اوخی یک گندمک همه پرتای خدای تعالی 700 دانت میته یک گندمک یک درخته که میشنونی میوهش هم میخوری این همه این نوش نعمت کی در روی زمین وضع کرده است حضرت گفت الله باز قسمش داد فبالذی خلق السماء والارض وجعل فيها المنافع ونصب فيها الجبال الله ارسلت به همون خدایی که آسمان ها و زمین ها را خلق کرده است به همون خدایی که در روی زمین اینقدر روش نعمت وافر آفریده است به همون خدایی که کوه ها را نصب کرده است در روی زمین ترا قسم میتم آیا حقیقتا الله ذوالجلال ترا به پیامبری مبعوث کرده است حضرت گفت نعم آره خست گواهی داد اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله گواهی میتم که واقعا خداوند یک و یگانه است و تو رسول برحقش است اگه تصور کنید این واقعا در عصر هفتمی میلادی شدگی اینه 1400 سال پیش در زمانی که ولی مردم هیچ چیز نمیدونستن خاصتا یا عربیه که بدوی است از بودیه اومده است عقلش جوره نمیده او بیچاره بی سرش هم برداره آسمان نگاه میکنه پس کجا میدونه که این آسمان چقدر بزرگه یه بچه در عصر 21 زندگی کرده استیم سیاره های کشف میشوه که میگن که مسافه بین زمین تو همون سیاره 300-400 هزار ساله راه به سرعت نورای میفهمه؟ حالی انسانیت یگان پریبار کشف نکرده است که به سرعت نور حرکت کنه اگر بالفرض همون طریق هم که کنه یعنی که امکان ندارد انسانیت در هیچ عصر زمان امور را بآموزد معنای گپ نمیای وقتی در عصر 21 زندگی میکنیم به حد کائنات کشاد و وسیعی که خودی همه استرونوما میگن که فضا بیکرانه آخر نداره در صورتی که همه میدونیم الحمدلله که غیر ذات پروردگار همه چیز کرانه داره همه چیز محدوده اما به حد کلانه که دیگه عقلشون نمیگیره همه ای با آسمان دنیا های ولی آسمان دیگه‌مش در کجا باشه و فاصله او چند باشه آسمان سیمش کجا باشه و چه خیل باشه آخه اینا دیگه انسانیت عاجزه تسلیم شدگیان دستی تسلیم برداشتگیان که این چیزا رو حقیقتا عقل ما نمیگیره و نمیفهمه سبحان الله وای به حال همون انسانی که همه چیزا رو دیده و به یگانگی پروردگار ایمان داشته باشه و پیامبرش محمد صلی الله علیه و سلم ایمان نیاره اینا رو ببینید حضرت شیخ عطار یک قصه داره میگه یکی بیننده معروف بودی که ارواحش همه مکشوف بودی یک شخص به دست همین از زمره همون کسایی بود که کشف القبور میکردین با ارواح ها معامله میکردین مقصد که همیشه در کانتکت میشیدین دمیگر بر سر گوری رسیدی بران گور آن چی می رفتی بدیدی بزرگ امتحان کرد خوردش به قبر عمر خیام بردش یا شخص دست شمه گیره همون رو سر قبر حضرت عمر خیام میبره بدو گفتا چی میبینی در این خاک
маро огаҳ кунай бинандаи пок гуфт кунигак ки ҳами қабри ки боша чигар одамай ҷавобаш дод он марди гиромӣ ки ин мардест андар нотамомӣ и гуфт касе ҳастай комил нестай и инсони комил шидагӣ нестай инсони комил дар истилоҳи орифо ҳаму супермен ҳамун супермен аслан аврупоиё аз ислома аз ирфони исломӣ гирифтанаш и аслан ҳами аз ирфони ислома супермен фақат дар иҷа супермен ба маънои рӯҳонӣ меояд шахсе ки соҳиби каромотай худои таоло мақсад ки дараҷаш додааст кароматаш додааст аммо оно гирифтан ҳамира ҷисмонӣ кардан ҳам супермено шуда оли дар киноҳошу мегиранд ку ҳами идеяра фридрих ницше ай адабиёти мо дуздидагия ҳамун супермена мегӯяд ки ин инсони комил набуд ба ӯ дараҷа расидагӣ набуд мақсад бар он даргаҳ чӣ рӯй оварда будааст магар даъвои дониш карда будааст омари хаём файласуф буд ситорашинос буд вале ҳамун як тақвими наврӯзномае ки дар замони ҷалолиддин маликшоҳи салҷуқӣ тартиб доданд ай ҳамун тақвим ҳатто аврупоиё гирифтанд вале ҳами григорианский календари худмо дорем ҳами дар замони папа григори шидагиай папа григори ай ҳамун наврӯзнома кам дуздӣ карда гуфт ки ҳамира тартиб битен ина дар байни аврупоиё роиҷ шид имрӯз ба ҳамун календари ягон морам амал мекунем календари асосӣ дар ислом календари моҳқати ай инами дар замони ҳамин ҷалолиддин маликшоҳи салҷуқӣ ки вазираш низомулмулк вазир буд шахсияти бузург ба хотири он ки ҳамин аниқ сола муайян кунанд ина барои кишту кору дигару дигар олиморо аз ҳар се даъват карданду зичи офтоба омӯхтанд зича омӯхтанду як тақвимеро бо номи наврӯзнома тартиб доданд 12 моҳи шамсӣ интихоб карданд ки ҷамъ ҳамун 365 рӯзу 6 соату 43 дақиқа мешавад мақсад ки хаём вақте мега аз дунё гузашт хиёл мекард ки хеле олимо бадон даргаҳ чӯ рӯй оварда будааст магар даъвои дониш карда будааст кунон чун гашт ҷаҳли худ аёнаш арақ мерезад аз ташвир ҷонаш акн ав фаҳмид ки саводе надошта дига ай шарму хиҷолата мега дар обу арақ гумай лаҳзат шарм мета мега барон дар ҳалқа чун 7 осмон зад зидониш лоф онҷо кай тавон зад е парвардигоре ки то арша аз осмон 7 ҳалқа задагиай 7 қулф задагиай мешавад ки як инсон дар пеши қудрати парвардигор аз илму дониши андаки худаш фахр кунаву фахрфурӯшӣ кунад ира бибинед мардум инами чизоро медонану афсусу сад афсус ки имрӯзам дар байн бо материалисто бидиям атеисто бидиям наъузубиллоҳ ки ҳатто ҳастии худоро инкор мекунад эйнштейн мегуфт ки наука без религии хромает ҳамин илм ҳар илме ки боша агар ки мубтани бар дин набоша ӯ лангай ӯ шалай ӯ пош чӯбияй пои аслӣ надорад субҳоналлоҳ бечораи аъробӣ агиҷо медонист ки замин дар гирди афтоб ба суръати 18000 километр соат чарх мезанад ай киҷо медонист ки афтоб бо тамоми системаш дар гирди каҳкашон ба суръати 720000 километр дар соат чарх мезанад ин чизоро ай киҷо медонисту бечора намедонист ҳамин фақат сарша мебардошт як осмони пури ситорара медид гуфт ки парвардигоре ки ҳамин осмони пури ситорара бе ягон асосу поя халқ кардааст ин парвардигор лоиқи ибодатай ай ҳамн аъробӣ бояд ибрат бигирем ира бибинед гуфт ки замина ки халқ кардааст вақте ҳазрат гуфт аллоҳ гуфт ман ба ҳамон аллоҳе ки ба ҳамон маъбуде ки замина халқ кардааст имон овардам бечораи аъробӣ ғайри ҳамун ҳиҷозушу шояд наҷдаш ягон ҷои дигара дидагӣ набуд ӯ намедонист ки ин замини қадар васеаю ин 6 кура дораву дар ҳар кураш мардуми ҳархела маскул ҳастанд забонҳои ҳархела аю ин чизоро намедонист